cookie news vezo se na bon cha velem na hi win tunia hi Nscn-Im versus Nnpg ti a hi in ani ni a hi naga movement na pan la ho a hi win ama ho kika a hi kito mo na a umi ti hi mu a hi in hapta masa a chu hi chi chungchang ho hi na sata national media ho a hi anaki sei a hi in hi chi I het team na divin naga thu sim ho jong Chomcha hin seiwitin I het team na diu a main point a poimo mo ho bo in sei diu I het bailam theine diwa chu akum alha ho to in sei thawa ni ta chu NACNET ki form do ham a hi lo le tu ai NACN izat ham NNP hin ipi atu ma a hi le ipi bola NSCN-Im to NNPG hi hung ki to lo ham ti hi het theine divin hin sei hoitin tu le tu a jong hi I chan ham khat final agreement sign a bol got concept nova ni ta cho NNP ho to NSCN iti dan hong ki to mo jing the ham ti hi neu cha ga velo hen hi chi I topic ngu in sei ma sangwa kanam mi te ho ka sei nom pen cho hi ai le ei ho hin ei ho politics bol dan bo hi hevin a hi lo vai le I politics bol dan zong hi adi ham adi lo ham ti zong hi ki he thiam lo a hi wanga chu politics a hi nai ti a mo bola ki bol dan a he akimu in hi za chu mi te pan la dan Indian government nin ET pan la a Indian government in ET a zol ham ti ho zong hi he thein diwa tunia hi chi topic hung ki heng a hi in mi tam pin jong request na hin ha bolven hi za chu I hin siemo a hi in I het team na diwa min I mi cha te mi nam dang ho hin gamtum anadel na wa hi I to banga pan anala wa I chan ge ha san na to ham a hi le ho ku ki cha ten I thil thum ho hi ET pan ela wan ti hi het theine divin hin sei within tu ni 12 August 2025 a hi in tu ni I holim na diu hi a hi le Nscn-Im to NNP ho kidona hi chi chungchang neu cha holim na in bol de wa hi ama sapen in hi chi vai ga velo hen hi chi hi August nisim thum ni a thilso a hi in August nisim thum ni a news chu tu ni a in sei de wa hin ken email ma ho tiding ham a hi lawai le mi dang political movement ho hi sei loading ei nam sungzo hi I chan ham khana ki to theina ding a hi lo la panila theina ding lang zo ki focus en ti a hin la mi tam pin request na hin bolwa ama ho pan la dan ho jong I he no nga ye hi ti khati ti a hung kinil je wa chu tu ni a hi kinil lo ne diwa I het team na diule Indian government in ET azol ma a hi lawai le Indian government a ko na ET ki ve na wa mi hin ET pan ala ating le government in jong angai la pi ham ti hi I het team na diwa tu ni a hi chi topic hi ong ki sim a hi in hi chiwa I ga he team na diwa chu a hi le Nscn-Im hin thupon a hin bol na a chu a hi le NNPG ho to na to home hi ki chat ta a hi ti a hi heading a koi win aban le media ho hinga a ho lim na a NSCN chairman Nscn-Im chairman pan thu aseina jong chu hi chi hi asei do a hi ti chu NSCN in to gon kum iza nam khat hung ki nei a hi ta in a hin la hi chiwa hi NNPG ho to kilung to ta in hung ki kal song in a chaina a sign bolding framework agreement sign ki bol ko na hi boina ahung si mo ve ti so aji cho ama ho hin hi chi framework agreement ati pau hi 2015 nisim thum ni August a chu anasim pat no hi chi hi Indian Prime Minister Narendra Modi zauna a hi anasim do wa hi chiwa chu ama ho adinga ama ho history dinga jong chu success ma political talk nga dinga jong success ma a chu anagelo a hin hi chiwa hi India Nscn-Im ho hin pan anala now hi ivet na hi le Indian government to hin 1997 la ya pana agreement sign ceasefire anabolo ita so ki ka to loading tia him kham anabolova 2015 a chu hi chi framework agreement chu
ahin sim to over hi chi chung changa chu Indian government to hin ana sei khom over Indian government to hin talk ana nei masat pen now hi chu hi ta chu hung chal la 2017 a jong ahin bol kin chu chi vai ga velo han 2015 August ni sim thum ni a hi chi framework agreement hi ana sim do Narendra Modi zauna a hi ana bol do is Indian PM pa zauna hi ana sim do hi chi zowa hi chi wa first talk agreement ana bol wa jong chu NNPG ho to hin Nscn-Im ho hi ana ki thu khom wa pan lao hi chi NNPG a full form chu a hi le the Naga National Political Group hi chu hi group ma hi group sagi lang ki loi khom wa NNPG hi aphu ai wang Nscn-Im so hi le Nscn-Im bo hi kit ai wang amani hi tu ni a hi ehon inga he the de wa chu keno UPF iti to bang amani pang khoma chu sign ana bolui chu chi framework he ana sim wa hi chi a framework ho chu I to bang athu moham hi chi to bang ham ti ho chu tu ni chan ge awang hi pot do lo wa hin a hin la iga he the de wa chu NACN hon athu mu chu a hi le separate national separate Naga flag sim ding a flag ngo ho imu di wa hin na thamne la jong chu kain koin aban le Naga constitution Naga dan pi atuma Indian dan pi pom loading dan pi chom khat sim ding ti hi chu ama ho to gon hi chi bana jong chu NSN ho tup chu a hi le greater Nagaland sim ding hi chi greater Nagaland a chu Manipur Assam Arunachal hi chi ato kha chu hi chu ho zo si ato kha ja chu Indian government hin hi chi Naga hon athum hi ipi wa hi le chun Manipur a hi in Assam a hi in Arunachal a hi hi chu zo si to ki deal ngai a hi ti hi a hiat no chu aha asat dan hi a hiat no chu alo a hi loading dan chu a hiat no a hi wanga chu itiam khana su lung han wa hi le chun NSN to Indian government chu ki kap to jing di chu hi chi chu dei lo chu hi ja chu Indian government hin hi ta hi vo chawa wa ding a leader ho thi phan no le athil thu mo hi hun ki khel tan ti ti ai awa wal tu a jong hi kum som ko wal ta chola a leader pau thi di ta hi chi chui chu hi chi Indian lunggel ai wang NSN thum chu a hi le separate flag nei ding Naga hon flag nei ding atum pe a flag chom nei ding aban le dan pi kilol na atuma nei ding hi chi ho chu hi a hi le hi chi wa hi agreement in sign 2015 a khat ve en sign ani na chu 2017 a khat ve in sign kit no a hin sign hi ta chu sign a to khom na hi hung chala final agreement ama ho sai da na he ni chi final agreement a hi sign a hin bol ko no tu kum 3rd August 2025 ma chu khat ve sign to khom na nei ki no wa hi chi ama ho sei da na chu final agreement a hi tai ti a hin a chai na to khom na to bang dana hi a seven hi chi ahung to khom na wa hi NNPG ho hin ipi a hin sei ta wam tile hi chi separate flag separate constitution ho ithum ji wa hi tu ni chan ge ya gen thei ki thu a hi in ithil thu mu jong ki mo lo a hi in mu jong ki mo lo ding a hi ji sun hi chi ho zaw lo wa chu ke ho state hi Naga state hi power ni pi be wen lang ke ho la ke ho ki power thei na ding ke ho heart be thei na ding hi chi chu ni pi ta wen hi chi ho hi ngai lo a hi tai ti a hi a hin se u ta without such condition ti chu hi chi condition a pi ho hi a sei na chu hi chi flag atuma nei ding constitution atuma nei ding hi chi ho chu ngai lo wa hi ke hon ka thum pau zo hi Naga state sunga hi power ni pi beven thilbol theina ni pi beven thanei na hi ni pi beven ti a hin ti phat no wa chu NSCN ho hi hunglung hang ta cha NSCN-Im ho hunglung hang ta masanga pa na iki ho to wa hi ki ho to na dung zui wa ki hung cha la vel ni vel thum agreement dinga hung ki to khom ta peace talk dinga hung ki to khom jinga ipi bola tu a chaina a hi chi to bang thu na sei hom tia
ama wai hung ki to mo wi ta chu hi chi thu je a chu tu a hi na sata hung viral hi chu hi chu he them na wa i tu a NSN le NNPG ho Kiboina chu hi chi ji chu hi chu a Kiboina hi chi hi Nscn-Im chairman pa hin a sei tu ku ki ti pa hin hi ta chu media ho hinga phone do na a hin bol hi ti chu he theine de vai ga sei wa hin tu hin NSCN hung ki phu do dan a hi lo le naga politics hung ki pat dan ho niau cha ga sei le han 1918 a pat na hin pan no hitin hi chi 1918 la ya hi British rule lai hin a lai hi chi 1918 la ya hi naga ho hin naga club ana phu do wa hi chi naga club ma ko na chu naga to Burma ho hi hen a hi lo le India ho hi zong le hi chi ho pang ho ma chu naga hills hi atuma ke vai pu na dinga hi to gon an amazing wa hi ti a hi chi chu a hi ai le chun hi chi to bang naga hon movement a hi nei pat now hi 1918 lai a hi tai ti chu ga he the ne diwa 1918 na chu hin pat no hi na hi le 1946 a hi ipi hung so ki tam ti le AZ phizo ki ti pa ama hi amin lingke a koiman a ko ji po in min lingke a he no mo vai jong le chawai ka hin ta do in a hin la mi tampin a ko da no chu AZ phizo ti a jong hi ki he a hi ta chu a ko ji ve ti a hin ama lam kai na a hi 1946 a hi Naga National Council NNC a hin phu do ta chu Naga NNC a hin phu do a hi chi a hin phu do zowa chu ama hin Nagaland a hi Naga Independent State ti a hi 14 August 1947 a hi phon do na a hin nei tai ti hi ta chu a hin phon do zowa hi 1951 la ya hi reformation ho jong referendum ho jong anane ti referendum ho jong anane ti chu vote hi na vote hla na ho jong anane chu NNC lam kai na a chu hi chiwa hi naga mi pi hon naga atuma ke vai pu ding a hi lo vai le naga state na ding a koi atha nom umam a hi lo le koi I to bang lungel I nei vam ti a chu referendum anabola 1951 a hi anabola hi le 99% ho hin 99% hin independent Nagaland ding hin dei na a chu vote anabol ve ti chu a khuti ai le 1% bo chu a dei lo chu adang cheng chun a dei ti na hi chu hi je a chu 1952 a hi ipi a hin pat ki ta wam tele Naga federal government a hin sim ta chu atuma Naga government a kisi mo ve ti na hi chu Naga government atuma kisi mo wa Naga federal army zong atuma si mo chu Naga army atuma achombe a si mo chu hi chu chu Naga army ti a min vo wa hi ta chu NNC ho panla na zala chu ana chal ha jing a hin la 1958 la a hi ama ho hin a phat chenga Indian na to ho hi I chanham khana a hin su boy jeng uta a hin su boy pha no wa chu government of India hin army tampi a hin sol lut na hi chi thing noi hoi a kisu umang lo ai le boy ding a hi tai ti a chu special power ek a hin hla ta chu a hin hla a hi le 1964 la ya hi NNC na to na no ya hi suspend operation a hin bol ta chu ti chu Indian government to hin ki kap to lo ding ki het thim na ding sign a hin bol a hi wanga hi chu phat ana sort po in nga phat sort a chi po in 1967 la a hi a hin la do pe ki novin hi chi wa chu Indian army to na sata ki kap to na an umin thing noi ho hi tampi ana that no ve ti chu operation tampi jong lunch ana bol wa army ho in hi ta chu thing noi ho jong hi tampi ana tha pi a hi le hi ta chu a hin tha zo wa hi NNC ho hin Indian government thulu na ho chu dei talo a hi wanga chu
1975 ma chu Shillong Accord na hi India in agreement khat ahin bol chu hi chi agreement khat ahin bol chu NNC ho hin ahin gelvin hi chi wang hi ahoi tai hi chi dungjui a hi le chun kichi theinan ti a chu NNC le NFG ti chu NAGA federal government atuma ki sim ho loi chu NNC ho ma hi ben hi chi ho loi chun hi ta chu athal ho ahin pedo win India to hin ki ho chamna a hi lo le him kham ho hi hi chi Shillong Accord dungzuya chu kinop to na ahin nevin hi chi a ko na hi ki tha jong neu khat hung hlom dewa hi ti pa chu 1975 chan chu in sei theo hin tin aban le 1975 zowa hi iti tam ti a hi le NNC holoi hin pan ahin la akit nova hi chi NNC hi chi zo pon te NNC sanga chu Nscn phu te ti a hi NNC lamkai ho pan la na zala chu National Socialist Council of Nagaland ti hi NSCN ahin phu do da hi chi NSCN ahin phu do wa chu tu ni ajong hi evet na hi le NSCN thil khat ahung boya le NSCN naga min ahung ke pha po le NSCN hi jing chu ai wanga chu NSCN ho jong hi atama tamo chu hi chiwa hi a size neu cha ga belo han NSCN-Im hoi sanga NSCN ke ho hi janga NSCN-U ho hi sang khat NSCN-R ho hi sang ni le janga hi chi ti lo wa hi NSCN izan ham khat jong na lai chu tu ni kho a hi anoi langa hi NSCN chu hi su ke a hi wanga a chaina langa hi RUKIM ti ho hi a leader ho min chu ai wanga chu akiloi khom naw chu ama hon NNC thulu na dungzuya NSCN hin phu jong lew NNC thulu na dungzuya chu adang sim lo ding ti a hin la akito ji lo ji wa chu fraction chi ji wa hi ta chu NSCN chu hi tho a hi wanga a leader min hi alas a hi achum alphabet chom hung ki koi kha hi ti pa hi nge theine dewa I ga se wa hi in chule ama ho align chu koi ham ti ai le China Pakistan ti ho hin thal ho hi sop lai a bol ama ho ta hin ki khut zop wa hi ti hin e ho langa kuki nam sunga jong hi ga velo chun ZRA ho jaw ZRA ho jong hi ama ho align chu aban le e ho to align KNA to align chu koi ham tele Kachin Independent Army KIA ho hi chu tu chunga jong NSCN ho ma no chala na le hi chu ho chu hi chu hi chi a hin la tu a hi evet na hi le hi chi wa align ho jong hi ama hon opponent a koi yu ta chu Kachin ho a hi le opponent ho Myanmar tat ma do ki ti ho hi Myanmar thing noi ho chu Burma gam sunga sipai ho hi chu a hi wa nga chu tu ni a hi ama ho to align hi ta chu pangkhom ta chu masanga chu opponent ham ti ai le tu a hi apangkhom dan a gal ka khom wa hi ta chu PDF ho do wa hi pangu hi chu hi ta chu hung ta chu a hi le hi che wa chu 1975 chan chu Shillong Accord chungchang en sei ta hi chi zo wa hi ama wan NSCN a hin form wa NSCN hi 1980 a hin form ta chu 31st January 1980 a hi NSCN hi phu do ding hi ti a hin phu do wa hi chi NSCN a lamkai chairman dinga chu koi a hin go ta bam tele isak a hin go ta chu abana chu SS khap lang jong jaw chu abana general secretary dinga chu moiwa a hin tel ta chu a hi le hi chi wa hi het theine diwa neucha injo jong le hin vet sa ing khatin a hin la hi chi masanga chu het nom wai le e ho hin tu ni a hi isak moiwa I ti ju chu isak moiwa khu isak hi a amin khu isak ya aban le moiwa khu aphung min ham itiu a hi lo hi isak hi a chairman pau min hi a hi le moiwa chu general secretary pa chu a hi le hi chewa hi amin thing ke ahong ki koin a hi le hi chi moiwa hi tanghul tribe ma ko na hi a chairman pau isak hi a hi le chon sema sumi kiti a jong ki hi chi tribe ho hi aban le hi chi SS khap lang kiti pa hi a hi le chun
ama hi hemi naga tribe ama hi Burma lang hos Burma gam sunga ho na I het thim na wa hi chi chu a hi in hi ta chu naga ho hin NSCN a hin form zo wa hi GPRN ti a hi kiloi khom na khat jong nei hi chi hin a sei nom pen chu a hi le a ko do chu a hi le Government of the People Republic of Nagalim ti hi chu tunia India jong hi ehon India bowa hi no hi na hin la min ta ho ga velo chu sawa sau chu hi chi to bang banga chu ama hon jong Nagaland ti wang wa chu Government of People Republic of Nagalim ti a hi amin vowa hi chi noya hi Naga army jong asimo hi chu Hita chu Naga army ho jong asiem wa training a pi in ho jong chu tu la ya hi a viral ta hi 2017 2018 ti lai vela chu mi azatela anazaw wa hita chu training a bol ho jong hu viral ji anakimo ji hita chu ama ho se hin ama ho se panla na zala 1980 a chu NSCN a hin phu do ve ti chan chu nge in sei a hi in aban kitna hi a hi le April ni sim som thum 1988 na hi chi NSCN hi alam kai ho ki to lo ze a chu ni hung ki so ta hi chi hi ni a fraction hung ta ai le ni hung ki so pen chu ipi tam tele NSCN-Im ki ti ta NSCN-Im ho hin hoi lai mo pu ham tele Nagaland to Manipur Ukur district lang na ai lo le Tamenglong district lang ti ho ko vai pu ai le NSCN ke chun hoi lai pu kol lang a pu ki hi ta chu ke ni hung ki su ta ke ni 1988 na hi hung ki su 1980 a NSCN hung ki phu da kum gate zo wa hi NSCN chu ni a hung ki su tai hi chi NSCN ke chu khap lang in vai homin NSCN-Im hi isak le hi chi moi vai a hin hop mova hi ta chu amani min zau na chu IM akoi wa hi ti pa chu het them na diwa iga se wa hi na hi le tu hin detail de win ama ho a leader to ho chungchang ga sei ki lo hen hi chi khap lang langa NSN ke langa leader pa hi ga velo chun ama hi tu ni khwa wang aum ta po in alei se nen kho na be ta in a thi ni kho hi a hi le 9 June 2017 hi chlaya hi anabe ya hi tai apien kum hi a hi le chun 1940 a na pi ngai ani kho wang hi anakiji point hi jong la akum hi 1940 a na pi nga 2017 a an thi ai tai ti pa chu akum som sagi le sagi a hin kho le sit anabe ya ama hi kachin Myanmar gam sunga a hin kho anamo le mai ti pa chu hi theine diwa iga se wa in aban kit la chu a hi le isak hi a hi le chun isak hi apin hi 11 November 2029 na anapi nga June 28 2016 na so aleisit hin kho anabe hi tai ama hi kumsom gate legup alhina hi ahin kho anabe New Delhi a kizana hi damdo zo talowa ta cho ahin kho anabe hi tai ti pa chu he thein diwa ichwa in ta do kit wa hi in aban le hi chiwa isak hi mimin chi ta a hi lo le mi bol thei ta ais aji cho ama hi National Socialist Council of Nagaland kiti Nscn-Im adinga jong hi chairman masapen hi chi keu chu hi lovin mundang dang ho a jong hi foreign secretary ho a jong hi federal government adinga jong hi secretary masapen hikit cho foreign secretary adinga jong ha ama sapen hi ta chu ama hin ana phu do a hi lo la ana pan do na a hi thil izanam khari ana bol do veti tu chunga jong chu het de wa hi in ama chapa ikato kiti pa chu het de wa hin Nscn-Im ko na apot do in Burma gam sunga Nscn-Im ho zo chu a join tai ti a jong chu inamu de wa hin in a het de wa hi in news so a jong chu inamu mai the wa hin tu kum ma a hi in hi chi thil so ho chu Nscn-Im hi chi Nscn-Im ko na India langa ko na chu pot do a Nscn Burma lang hi ana joina
ramsan kiti le raman kiti pa lam kai na noya NSCN na achu ana join tai ti pa jong chu imu wa hin aman asai na achu hichi India gamsunga Nscn-Im ho hin aphat chenga ama ho in bo wa kisi movin ama ho in chen bo kisi movin muntina tax anewin government hi nga sumne do anading bo to gon ani win masanga NSCN kilol na anakinei Nscn-Im kilol na ananei kapadam laya pan anala abangin tu hi koiman pan alata po in hizi chun keiman hizi Nscn-Im chunga kata sanna a ta po ti achu barmangam sunga Nscn ho chu ana join ta hita chu ana hintin aban le tu hin muiwa chungchanga seile hen muiwa hi May thum 1934 ana pinga tu ni chan ge ya hing na lai tu ni chan ge ya ama kum hi kum som ko le khat ai tai zan hi masadunga chu nga video alim ho hung viral in a video ho jong hung viral in doctora akoi ICU wa ahin koi wa hi le mi tampin achitai ti ho chan ge jong he ana so wa hita chu ana viral kha ahin la tu ni chan ge ai thinai lo ama jong hi dam doi ha na hi hing le na lai ai wanga chu koi man thula bi se talo thu zong sei thei talo chapang to banga angol to banga ho hi zong le ama leader khat ana hi na zala chu tunia hi dam doi ha na hi ave kolovin dam ta in na lai ti zong hi iga he theine dewa in phon beo hintin he thiem ta deu ga ta sanin hi ta chu naga politics so zong hi chi to banga hi ana chala tuni chan ge ya hi I macha su lap lo hi ti pa chu he theine dewa iga se wa hi in a hi le hi chiwa news ho jong hi ga velo chun hi chi 2023 lai news ahi tai na hin la iga het theine diwa remind ga ki tha bol lew hen hichiwa NNPG hole Nscn-Im ho hin hita hi to ho mowa thil izakai hi framework agreement ho asimowa ama ho hin naga politics ding dan naga te ki vai po ding dan naga te chon ding dan hi chi hi Indian government a kona thum ding ti hi hitai to khomowa agreement ho jong sign a bolwa to gon a hi nei to jingwa political talks ho jong a hi nei to jingwa a hi in a hin la jan hiap ta chu ama ho ahung ki to lobo tilhen NNPG ho hin apan mun a hin hial phat no wa chu tu chunga hi chi framework agreement ki sign ho hung ki bol kum izat ham khat hung ki chi to pi ho jong hi tu ni a hi la lo so hi tai kum som zen Nscn-Im in pan hung ki la na ho hi mo se so tai ti a hi Nscn hon phondo na ahin neiwa hi je a chu Nscn le NNPG ho hi kito lo a hi bi ti pa chu he thein dewa in se hi chan chu in tin he thim so ke deu ta sanin a thu hi isai le angai nom ho dinga chu anoma no ma hin atang ho jong hi isima hi le internet navet theiwa a hi lawai le sa pau kol pau ne het nawai le video jong tin a hi lawai le nga thu sim ki ji ho jong na mu de wa hi ni cho ho isima hi le ama ho ki ka la jong hi chet net umma Indian government in jong hi ta chu aphat chenga hi wo chawa wa li ding ti a hi bo tu ne ai ho nam sunga ku ki cha te nam sunga jong hi chi to bang hi lo wa hi poi tu ni a jong hi muiwa hin hi chi to bang to gon anei hi a hoi a hi in naga mi pi ho dinga chu aphana pha hi ama ai tangkhul Manipur Khur district a ping hi han lang naga ho naga asim lo hi jong le ama naga mi pi a dinga to gon anei ho hi a hoi hi a hin la a bol khil chu ipi ham tile kadam sungin keiman general secretary pongi ti a pu je a ho tu a hi min athi kalanga lel ta vaila hom theilo a to ding dol la tong theilo a hi wanga apan mun la midang pido nom lo a hi ting le a movement khu hita ho ki tang dena a thi ting bole a movement khu ki hial ding hitam a hi lo waile a chi pi khu a chi zom pi diu ham ti hi koi man ki sei thei lo
hi chiwa ka sei nom pen cha hi le e ho nam sunga jong hi ilam kai ho hin ka thi chan ge in ke man hi chilam kai nge ti hi ge lo de wei e sanga chingzo thiem zo ho hi iki khut san pi di wa hi ilam kai nai pi do na ho hi nei lo wa hi ta chu mi khanen ken hi chi ka hin phu do a hi in ke hi chiwa hi lam kai ka hi in koi ham e tet hlading in tet god au ma e sanga chingzo thiem zo omle tha sa thu thu ding hi chi lungkel in ei lai se wai ku ki cha te I khan to lo de wa hi ni chi ho thu sim in sei now a hi lo la ama ho pan la na ko na Indian government in ET a zo hlep mo wa tu ni chan ge ya India sanga jong masazo a India in 15 August amu ahin ama on 14 August amu ahitain ahin la tu ni chan ge ya athil phon do ho tu ni chan ge amu theilo ho chu EPG ham ti chu he thiem ta deu ka ta san tu ni chan ge ya kum som ko le khat hi tai wa nga hla nom lo chu hi chi sanga chu generation a ki khial dung ju ya chu ama nam sunga a hi lo le Nagaland sunga ho pi nom lo wa hi jong le atang hul chan pi ham khat ama to banga a son thei khat ama to banga na tong thei khat chu ngan sian nang le tu ni NSN ha na ha ding a hin la ama ho jong hi vet na hi le leader ki chu a leader pan mun ha nom lo a hi je wa chu hi chi chan ge a hi gen thei a hi ve ti chu he thei ne de wa in se wa hin ku ki cha ten jong kizil na inei wa tu ni a hi Indian government in hichito banga hi mi awa li go na hi bovin tu ni a Indian government lungdei lo I bol na wa chu Indian government in iti zong le ap lo ding hi ti pa he do ngai chu aji chu tu ni a Nscn-Im hon athu mo le Nnpg hon athu mo chu pi loading ti a Indian dan bu a kizi hi lo cho abona kizi lut so okay hi chi dan pi dung ju ya chu ama hon jong hoi ta study e bolova thu moi chu pi dinga lom chu Indian dan pi dung ju ya chu a thil thu mo jo seu chu illegal hi lo chu legal so okay di so okay a hi wanga chu Indian government in pa asa lo pa chu hi ti hin mi a hlemin tu ni chan ge a kum iza nam khat adel wang vet amu poi ti su e hon jong izil do theine dewa iga sei thewen tin tuni kukiniu sin vezosi na chungchi wen ka ki pai na bon cha wen pathianin phat theina bu jing taw hen